Ja sam Sven. A ova je jabuka koja mi nije dala da ju pojedem. Sada će platiti! Dobar dan, ljudi. Ja sam Mihael. A ovo je banana koja mi nije dala da je pojedem. Kao što znate, ja jako volim banane. Sad će platiti! Koji su ti mater? Koji su ti oca? Stavite malo tjestenine. Pazite, pazite. Dobro je za vas. Kad je gotovo? Za 8 do 10 minuta zagasite rinku. Stavite sa rinku. Sigurno. Ovako! Ovako! Tamo na rinku! Malo ulja da ne žulja! Makarone na tavlu. Treba na jaja! Malo soli. A sada Miješanje. Stavite jaje. tanjura na stolu. Štekaj! Hrana je gotova. Dobar dan, ljudi. Nije baš lijepo pospremano. Da. Evo, tu smo sad opremili ono jaje. Treba nam krpa, gledajte, sad je još ovdje dosta. Čovječe.
Možda ne staneš na ovo dole. Ej, leti. Kako gusarska glava. Kod ne, kod čovjeka glava. Znate, bilo je na neki način lijepo kad sam hitali, ali vjerujte mi, nikad nije lijepo posprijemat. Sad vidite kak ima mama. Mami tak stalno more.